Unga ia le alofa o le atua. Wa pe aru lava o le nei aso o alau lau vili. Ele mawhai o na vili wai. Ele lilo. Ele lanu ai fo I upo na whamtaleina. Lenei o to ai tanu mai le amatanga o le nei vai aso fau. Wa to na iatu le na vai aso sa whenga iei whiau mga aruenga. O te ute tau ave fo I te tonu o le loto I whale. Ai o Maia. Tatou whafo I atu le vi inga ma le whawhitai I le atua. A walo na lofa malonga na anga le lei. Lenei o tatou au lia mai ai o le nei tai au fau. O ia whaia I lona whinangalo. Siwa whaunga o le tai au fau ma le lalolangi Atua. O Maia. Tatou Tapua'i atu I le atua. Te vivi atu I te oe. Wana whai au e alai. Ona matautia maofo te le ai. O mea na e whaia. O mea MANATA'I. Wa o MATU-AI loa e au nei mea uma. Ele I lilo lo tino ia te oe. Ina ua whai au I le mea lilo. Ina ua Sauniga au. I mea loloto I le lalolangi. Te talo rea nganga Paia. Yehova au e lo mātou tupu silisili se. O oe o le atua o le langi ma le lalo langi. Na e whaia mea umalawa I lo walofa tu noa. Mātou te whawhitai ala ua whio le nei tu la. A mātou te sāwariwari atu I te oe. Wha mole mole le lingi mai le mana o rea nganga Paia I lunga I te mātou taito tas. Ina ia atoa, ma moni ai o le mātou nei Tapua'i. Ai le ngata I lea, le au Tapua'i o le nei yaso, ma le nei vai yaso atoa. Lea li ie, Mafuta mai o I te mātou le nei lava I tula. I le suafo Yesu Keriso. O lo mātou wali I ma lo mātou whaola. Amene. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga. Matafeo
Whatuatuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, ngangana wha Peretania. Ua o whatuatua I le tua le tama, o le ona le malosi umalava, o le na whaia le langi ma le lalo langi. O whatuatua fo ia Yesu Keriso o lo nalo e tō tasi o tātou alii. O le na whanau I le ngangu Paia, na whanau mai a Maria le taupou. O le na puapua ngatia I le pule a Pontio Pilato. Sa whasata roina, sa maliu, sa tanumia, no o ifo I se oli, o le astolu na toe tū mai aina Ie woti. Na fioa I le langi, o lo wanofo o ia I le tūtau matau o le atua le tamā, o le eona le malosi umalawa. O le atoia fio mai o ia e whaamsino I e ola atoa mai woti. O whatuatua I le nganga Paia, o whatuatua I le kalesia Paia e au fia inu uma. I le mane mafutanga le au Paia, ma le whaamangaloina o amasala, ma le toi o la mai o le tino o le tangata, I le mane ola e Tuavao. Amen. United Church of Christ, statement of faith in the form of a taxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. To your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous word declared through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. Your promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggle for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo. O lau upu o le sulu lea I le ala o le ola. I le mape vai le vai o le tangata pe asavali I lo walofa. Ai whai lea masulu e malamala mai le tangata I ola savali I le suafa o Yesu Keriso. Lea tuai, o le ou le mana ma le malosi umalava. O le sili ese oe le tua. O laua fionga Paia, o le whatoanga lea ua e te toi nai lau upu. Ua whawhai e le tangata ua ai malau le iai. Ai le ngata I lea. Le ipu vai o le ola ua tafe mai ai I le file mue le ngase. Le upu o le whawai o le ola. E a o ma whapoto I nai I le tangata. Wa e whetalai I le ola I ola manu malo. I nā sauia I whafo mai tunga mau o le oti. O le toe te patasi lea le tangata I le taimi au Mafuta I lau fio. Ai mai se lava le matautia o lau upu le tuai. A wae le mawhai e le tangata o na le iloa mai ai. A wā o lau upu e Paia, mai ma malu pe lava.
Whawhitai I le anganga Paia. I rona ngalue whaatino re amio tonu ma re wha maoni. E teu teu wai le tangata ua mausalilo na taofi le tua. Ona o Yesu Kiriso. Whapaleina la ua whio I le nei Sauniga. A Faasifo atu le Sauniga lau whanau. Te tala Maia re FAITAU alo fatu malo Lotu. Se whau whare atu le taulanga Paia lau whanau e wha Paiaina. Oe whiriwhilia. Ma wha wina. E lau lau whingalo te tofi. Whawhitai le tō wha ma le pule whaasoa mai le anganga o lau whio. Lenei le tualo mātou tamapa ia o le anganga whawhitai tele. E whamanu ma le whanene tanga. O fua o le tino sa e to tō I le lau ele. Oi a fo I o le sami ma le o kisene. Ai maise le ola whanau fo wina. Ua vea lea mafua mamoli o le ne yaso whaatino ai. Le ola o le tangata te tonu o lo wanga le nei le li ie. Lea le tua lo mātou tama. E mua atu ai I lo pa ia ma lo mamalu. E a vea lea ma taulanga o fua o le fatu mai la wa fio. Mo I la tou wa mi o tonu I a te oe. Whawhitai te le lava I le ola. Whawhitai I lau foae. Whawhitai le tua I mea tele ua e whaia. O mea mafoi wa e saunia mo le lumanai. Whawhitai te le lava. Mātou te whātou ese I la ua fio. O le tasi leo I tua e sila fia le tuai. I le whata mala leu te ngia o la upu. O le ta iala mo I mātou. Ave vela mai ala o le olanga ua mapuane ai ua vai. Ai asavili fo I le olanga ua le lea o le wha atuatua. Tafe mai o vai maralosi. Matafeo Atuai o le wha maoni ma le maututu o le taofi. Ai mātou te wala au I la ua fio le li ie. Wha mole. Wha mangalo mai o mātou ne se ma wha le tonu. Nele ielo mātou tamapa ia. Wha mole le loto ti ngā ia te I mātou. Male o tia. Tau te talae o I mātou I upu. Ono o le ti ngā ma le whaingta. Ai mātou te wala au I la wa fiono. Esi la fia pe lava. Le taimi o le tangata malona ti ngā. Ai le whata mana I la wa fio. Ai sula pe lava la ua fio le li ia I lo vi inga. Ono o pua ngā e whawhengai maritangata. Ioe le li ie. Wheso suani la ua fio ia te I la tau. Whamatala whamanino ia te I la tau le winga. A mawai o le malosi. Mawai o le vi inga o la ua fio. Whaia e pei o lo whinangalo. Le tuai e lo mātou tamaa. Ia mangalo le Ifoga lau whanau. A lape. O le a foi se loto fua te ifo le li ie o e whiriwhilia. Le tuai lo mātou tamapa ia. Whapa ia whamanuia e lau fio. Whamangalo mai I mātou le ita. Le mawhai o na tāo fiofi o le whamaoni. Le tua lo mātou tamapa ia. Whamanatu mai ia te I mātou. Ia vave ia te I mātou o na wha mangalo. Aile Iosfa ia I mātou I le whili maona ti ngā. Mātou te wala au le vāmala o whio wha mangalo I mātou. Vāmale ngang pa ia wha mangalo I mātou. Ai maisa Yesu Kiriso lo mātou wali I whaola. Ia mātou mangalo le li ia I lona maliu malona tuitu I lona toto. I le suafo le tuol tamau le alo mare ngang pa ia. O mātou mana onga. Le leo mā moile le ie. Ia e alofa mai ia te I mātou I le taimi o vai vainga. I le ngalue puno wai I te tonu o le mālo pa ia o la wafio. I le nganga sa ili te tonu ia wafionga pa ia. I le ia whātong tonu I nai I mātou taito tas. Ma FAITAU wai le nganga le leo la wafio. A wana sa valinga o le neiola. Le tuai lo mātou tamā.
ai maise o lo finingalo na e tuina mai ia te I mātou. O atu ia tala I le tala lelei, whapa ia mpaptisoina I lātou, I le suafa o tolu taspa ia o lawa fio. Mātou te wala au Lenei tula, I so se lau ele leli ie, wha manuia lawa fio. Alo whangia au auna, o lo tā le vau a wātai au, ma le manu mā loi le nganga. A wase ai o le tala lelei le tua lo mātou tamā. Ina ia tangia Yesu I le ola ma le soifua le tangata. Ia vi ia lava oe wha vau lava. Neli ie alofangia sa moa. Tutuila ma manua. I te tonga le mua a inga. Nu uma la alafanga. Matanga ruenga mapulenga wha le malo. Matanga ruenga mapulenga o e kālesia I tala lelei. Mamatanga ruenga ese mawhaiva matiute. Fua I la o fio le poto ma le ata mai e TUSI ma vaenga ese o le olanga nei. Alofa la o fio ma wha wina I lato umalava I lo ngang Paia. Ma ia wha Manuia I ate I lato. O a inga o lo maua I le loto wha avavau ma le wha nonoa. Ona o mafutanga ma e pele ia I lato. Ua te tala ofu tau wha le na I papae o le langi, ona o le maleo ma le oti. Mātou te tatalo I le suafa o Yesu Keriso. Ma le loto whaftai I le anga le leo lawo fio. I le ngang Paia ma na wha mawhan whananga. Ma le wha mai senga mo I lato umalava. Atua I fo I ma le to tele lo ufutia I wha noanga o le neo langa. Ia te tusa I lawo fio le lingi mai le ua mai a te oe le tua lo mātou tamā. Ia iai lau wha mawhan whananga I lau whanau. I le sami ea ma le lau ele. Alo whangia I la tau I taimi o whafsota I mapuapu ngā mwhainta. Le tua alo mātou tamā Paia. Ia iai pe lava lawa fio ia te I la tau. O oi alo mātou talita ma le olo mawalunga mātou te lawhirilo ai. Le tua alo mātou wali ie whamuri mole. Alo whangia I mātou. Lenei mātou tarusanga reli ie. Alo whangia matalia mai I mātou lenei tula. I le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou wali I ma lo mātou whaola. Mātou te ole ma mala au atuai. Amen. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga. Susulo, atu, oi, tatou.
FAITAU a whionga Paia le Atua. Ngangana wha Peritania, ngangana wha Samoa. Reading of God's Word in English dialect and Samoan dialect. Our Bible reading for today will come to us from the New Revised Standard Version. The Gospel according to Luke, chapter 15, verse 1 to verse 10. The Gospel according to Luke, chapter 15, we will be reading, responsibly reading from verse 1 to verse 10. Let us hear the word of God. Now, all the tax collectors and sinners were coming near to listen to him. And the Pharisees and the scribes were grumbling and saying, "This fellow welcomes sinners and eats with them." So he told them this parable. Which one of you, having 100 sheep and losing one of them, doesn't leave the 99 in the wilderness and go after the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders and rejoices. And when he comes home, He calls together his friends and neighbors, saying to them, "Rejoice with me, for I have found my lost sheep." that was lost. Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Or what woman having 10 silver coins, if she loses one of them, doesn't light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, for I have found the coin that I had lost." And verse 10. Just so, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. FAITAU a whionga Paia le Atua i ngangana wha Samoa. Le TUSI le evangelia Luka dona Matafeo se fulu ma le lima. O whaipu mua e whaangata mai le se fulu. Evangelia Luka dona Matafeo se fulu ma le lima. O le Tatou na FAITAU whaua wa iai. Mai le whaipu mua e whaangata mai le se fulu. Wo Maia Yesu te ngata o la fonga uma. Mai ang sala. E whaalongolongo ia te ia. Ona mui ai leo au Farisaio ma le autusi upu. Ua whapeani. Ua talia i le nei tangata o e angasala. Ua ai whaatasi fo ia ma i lato. Ona whetalai atuai lea o ia i le nei whaataoto. Ia te i lato. O ai ea so o tau e ana ma moe e se lau. A whai e le iloa le tasi. E le tu ua e ia le iwanga furu ma le iwa i le vao. Ai alu masa ili i le ua le iloa. Se ia maua. A maua. Ua whafuata ma le oli oli. A o atu fo i lona a inga. Ua whaapoto ai ana wō mai toa oi Maia. Ua whai atu ia te i lato. Ia tātou ori mao. A wā ua o maua la o mā moe na le iloa. O te whai atu ia te outou. E whapea fōi ona tele o le oli i le langi i le tangata angasala e tō tasi salamo. Ai iti e ami o tonu. E tō oiva se folo ma le tō oiva. E le tusa iai i le salamo. Wai e fo i le whawhine e ana tupe e whaanga fulu. A whai e le iloa ia te ia le tasi tupe. E le tutu ea se mauni. Ma tafi le whale. Ma matua sa ili iai. Se ia maua. A maua. Ua whapoto ai ana wō mai e tua oi Maia. Ua whai atu. Ia tātou oli ia. A wāua o maua le tupe na le iloa ia te ao. Ma le whai po se fulu. O te whai atu ia te outou. Ua whapea le ori i luma o angelu o le atua. Ona o le tangata angasala e toa tasi o salamo.
Manuia mai o le atua I le faitau wina o ana afionga Paia. Ma ia tu mau pe lava o lona vi inga e whaavavau lava. Amene. Lua se fulu nei o tausanga. Talo ona tuana I atu le whaalave sa tupu I te tonu o Amerika. Tele ola na mai mawai. Mo le ngata ia te ila tau ele inofo sauni. Au ila tau na fisoa soani le tau la vea I mai ia te ila tau. Na mali li wai. Se tema da soiva. Luafe maritasi. Lenei lava aso se fulu maritasi o lo wha manatu pe lava lenei masenda. Wasa tau pule ai le to tele o ila tau e whaaleanga ina Amerika. E moni. Na tau nuu na mea na natu whaia. Ai na mau ai fo I lea wanoa o tangata mo le atua. I lea lava taimi. To telo tangata no mai ai I le atua. E talia o ia. A vea Yesu. Mao la to faola. Nei fo I vai yaso wa tuana yatu. Se vai yaso fo I mamafa o na whanoa noanga. E pei o na maliu wai Elisapeta. O ia tu uai le malo, ma le lalo langi nei. Ai mafuta atu I lona tupu, I le langi e whaavavau. E MANATU-AUTU fo I ngā luenga le leia Elisapeta. Sa whaia mo le lalo langi Atua. Tātou te whapeane, le tuai, e moni lava au whetalenga. O wā o e ana le tangata. O e fo I te whai o le whiwhilinga I le ola o lau tangata. Ai o le so lava I le tuniloa ina o le tala le lei. E wha manatu mai pēa I a te I tātou, awa onga I whata oto o lo tātou wali I whaola. O le nei mau Luka, e a mata I le te o le au Farisaio, na mui fo I lātou I a Yesu. Ona o ana ngā luenga I le tau mawhai. E a o I le whamaoni. Au le au Farisaio foi o I lātou nei, o tangata tai Lotu I utaia. Na lātou whaia foi na ia toi lalo pe lava ni swafo Yesu. Ina malea. Wa lātou whātasi ma ua muimuina Yesu, ine a ai whātasi ma tangata ang sala. Ua sele I ata I lātou lewa ai o mea whaamalia ina ai o lātou lotu. Ai whātamala I le whina ngalo o re tua. O Luka lai nei whata oto umalawa e tolu, wa ia tu whātasia e whāpea, o le whata oto I le māmoe na leiloa, o le tupe na leiloa, ma le atali na leiloa. O whata oto nei, o se haoa onga e tā ua fo I lea, e tusa lea e manatu a Yesu mo le au Farisaio. Ma se vala aulia e oli tangata ang sala I le tua. Nailo le mui e winga I le tau mawhai o Yesu, e tu whātasia o le whanau o le tua. Olo o ola I le lalo langi, ai le o le ola whare langi. Moni, e esa le tāua o le manatu le vaaya Luka I Lenei asu. A wai tāua fo I le tua le fia ma le oli, o le māmoe tasi ua salamo. Nailo le ivas fu ma le iva o māmoe. E ami o tonu ai le talia ina o le salamo. Mo kerisiano I aso nei, o le nei whata oto I le māmoe na leiloa, e le ngata o se vala a wina e oli whaatasi ma le atua I tātou. Ai a tātou maua le salamo. Ona whai mai leo o le matua o le launga le nei aso. Upu o le ola. Upu o le ola. Le TUSI sa o tātou FAITAU ma whanongolongo I ai Luka. Whai upu e lua ma whai upu e fitu a tu whatasia se I whai ma matua I whapea. Ona mui ai leo o le au Farisaio ma le au TUSI upu. Ua whapea ne. Ua talia e le nei tangata o e ang sala. Ua ai whātasi foi o ia ma I lātou.
o te whai atu ia te oto. E whapea foi o na tele o le oli le langi i le tangata e to tasi Salamo. Ai iti e ami o tonu. E to aiva ngafulu ma le to aiva. E le tusa iai le Salamo. Wa oma na whamawina le mafutanga Yesu ma tangata ang sala. I le vaenga la le au farisairo. E palpala. Mai e le FAITAU. Ai o le whamawina o le lata fua te ifo le li whaola. I le alofa I tangata. Nā o awina e farisaio. I ala tau lava mea. Ai leo ni mea tau I le tua. I se isi taimi au tani swa Yesu ma tangata. Na la tau tau mawhaifo ina ia whaalanga ina o le vao Yesu. Ma nei tangata angsala. Ai na whamatala atu a Yesu I le au farisaio. Ma le awa o tu la fono e whapea. E mana o mia e tangata malolosi se foma. Nei ai. Na o e mamai. O te le isau e wala au I e amio tonu. A o e ang sala ina ia Salamo. Sa lato solomuri atu I o lato lava fōringa Paia. Ma whaanu le taimi ia I lato lava I le tau mawhainga I le amio tonu I ni e soani ia te I lato. Ma Yesu sa ngā tia pe lava I lato. I le loto parpala sa o ofuai. Sa lato whae te fo I taimi umalava ina ia tu mau pea o le mama e tu sai ma le tu la fono o le whengangi tuai. Yoi, o le mea moni lava. Na sili atu lo lato mamau e tua atu o le tu la fono. I lo lato walo ese mai nisi o tangata. Ma tu langa ma na lato whaia I la lato lava masani. Le ese senga o le mamau o le manatu o Yesu ma lo lato manatu. Fe mai na lama tia pe lava le ola o Yesu. Ona o le nei lava le mafuanga. Na fio mai o ia e ofo ina atu le whaoratanga I tangata ang sala. E whailo atuai e alofa le atua ia I lato. E le papola Yesu ina tua inga. Nai lo lea sa whaau wau peala na alu atu e mana o mia le alofa. E fe soani ai I tangata wafaina ia o onga se sea le au farisei. Na fia mai Yesu e au mai o le tala le lei. Ma e se ama whaifu lava. O na whātanga ina e I lātou o tai o Lotu I te tono I utaia. O na talia ina. Ai sea. O na foi o le mea moni o lo tamawhai e o hao iai I lātou. Ai o seli lo lātou manatu I o lātou lava masani. Ai tu ua le mea moni mai I le tua. E ta tau mo le tangata e na olai. Na mana na o rau farisaio e mui tangata ina yo ese mai ma Yesu. Na mana o foi rau farisaio awane I mafuta le to telo tangata ia Yesu. Ma ia ta tanu lo na ingoa awane whae ina. O seli lo la tova ai le to telo re kalesia. Ai ngalo ai le fina ngalo re tua. Yoi, o vaenga nei sa Tapua'i o le whaare tonu te tonu I utaia. A whio mai le li whaole ana le tala le lei. Ua mā losi whainga le au farisaio. E moni lava. Whaunga ina Yesu o nei whātaoto ina ia toe liu walo I tua. Le tō whā male whinangalo. E moni, e au ngā ia te I tātou umma pe lava. Ona le upo le atu o loa wina I pea I tātou. Ai o le nei whātaoto I le leo. Ma moe, ma rana ma moe. Wa vea lea maala e whi mai e tupu ai te tonu le ola o le tangata kirisiano. E tofu leo ma moe se lau. O se whainu meure ma sani mo le lafu ma moe. E FAITAU e le lafu ma moe. Iasa umalava ma po uma. Ina ia mauti noa o ato atoa le se lau o ana ma moe.
E faitau le leo ma moe na lafu. Ina ia mauti noa. Olo o maua pe ila tau le ola male malos. Tausi male alofa male angalile. Na whao ngā Yesu le manatu mamafa o le leo ma moe te jasi e whai iai le fasili. Oi ea sa o tau e aru ese maanu watu i le ua le iloa sa ia maua e a whea. Na manino mai lava i le tali e la au whanango longo e whapea. So se leo ma moe lava e whaia le nei tūlanga. O le leo ma moe e lofa i ana ma moe. O wa ia sa elia ma ua su ele ma moe na le iloa to e avatu i le tonu o le lafu ma moe. Male ori oli. A tonu e fōringa mai e le whātau wa ina o le nei manatu. Aru ese mai o se tangata mai te tonu o se whātasinga. E mawhai ea le tangata o na toe sa ili i le nei tangata. O le lui tau le nāmo i tātou le nei asu. Aru ese mai se tasi o mā moe mai te tonu o le loto a. E mawhai ea le tai mā moe o na toe sa ili le mā moe tasi. Waru ese mai i mare pā. O nei mā moe. O whātu saina lea i Yesu o i tātou o tangata. Iu taia manataita inga te tonu o lotu. O i la tōre nei o whae ngoina o leo mā moe. Le whala velame leo o tupu te tonu i a iu taia. E tele mā moe te tonu le lafu. Ai o loo leilo loa umalava mā moe i le vāma le atua. Nei ma se mā moe e malamalama i le tala o le mālo o le atua. A o le alofa o le atua mana o tangata taito o tasi e matua tele lava. O lea na te saili ai le tangata taito o tasi mali oli pe a maua. Po o fea fo i lava e aru iai o le tangata. Fe mai e turi loa ina lava e le atua. Ona o lona alofa i lana mā moe. E pei lava ona tau solo mua le leo mā moe, e alu e su ele mā moe. E whapena fōi le matua sa i lia a Yesu i te tonu o le tala le lei. Ina ia ola le nganga o le tangata na leiloa. O nei alo whanga ma tangata ang sa lai moni. Sa le aise mafutanga ma le atua. Ai sa ili Yesu ma sa vali Yesu. Ina ia lato maua se sota inga ma i lato. A le na wha Manuia ina. Sa peo ni mā moe i lato nau ese mai ma le atua. Ai le nei ua toe whafoi mai te tonu o le lotoa. Fe mai Yesu e whape nā o le tangata. A leiloa, toe maua lava. O le atua, na te toe tai mai le olo le tangata. Sa iai sa tamai titi sa ola i le olanga nei. Fe mailo na manatu. E lava pe lava lo umalosi o te olai. O te le mana o mia se fisosoane. Alu lava le olanga ua whaafainga tā tele. O malosi pe lava le tau le lea. Tupu lea o whainga tā ma FAITAU. O malosi pe lava le tau le lea. Nā ve ese mai loa e le tua i a te ia le ngā ruenga sanga lue ai. Peo i nāna toi tō MANATU-AI le atari. Pei lava e te tau ona o toi fo. I le atua ona o wala mai ai. E whape nā le nganga o le whiau ma moli o le ni asu. Ua le ngata i le whawhitai o le atua ma le fia ma le oli. Ua maua o lana mā moe. A o le ono sa ia le atua. Wai alu aso sau aso. Toi li liu mai le mā moe na le iloa. Ona iloa le mā moe na lafu mā moe. Malona taita. Ona whamatala atu lea i Yesu i a te ilatou. O le tāua o le oli le lang. Mai Yesu o le tangata lava e tō tas. Tāua i le lang e tele o e oli ai. Nai lo i latou e tō tele. E ami o tonu. Ai latou te le ta lia. Le salamo. O le mea moni.
Ele whaia leo leo mamoe se vainga whapea ina ia whawhia ai ma toi sola e se ai o le mamoe. Ai whi mai o le whaalinga leo o le vivii ma le whawhitai o le tua le langi. O launa whia ina o toi atua mai se tasi o lana whanau. E ori le tua pe a maua le tangata ang sala. Pe a sala mo se tangata ang sala. Le liu e se mai i le ang sala. Matalia le wha mangalonga. Ua ofo atu o Yesu i ate ia. Fe mai e ori ai o le langi. E ui moni lava. Tatou te savalia o Alopopo ngā whainta. Sa ili atu i le ori o le olanga le lei. Tatou te mawai lo tatou te maa. E tomo na tuspa ia I tala fia pe a maua se wang sala. E le atua I whamaoni ma le sala mo. E alofa o le atua ma whapale. Ma pui ma toe teu o le ola o le mamoe. O le mamoe ro se manu e poto. O le whainga ia o na whaton tongo le nei manu. Whamai o le manu e whaavare valea. Ai o le ala le nana fili ai e Yesu. O wai moni e whaavare valea o le manu. Ai whainga tā fōi o na ia talia ina upu e vatu I whafu. Ai whainga o fia o na ia o au ina. O whaatusa I ai o le tangata. Ai sea. Ina o ola mai le tangata I le laro langi nei ele I whanau mai I mane angang paia. Ai tanu wai o le maliu o Yesu o mawai e tātou le awanoa e toi ulu whale ai le angang paia I le ola o le tangata. Ua mawai le salamo. I le matawhai ioia le leo mamoe. Ia sāwa vali I luma matua o ana mamoe. Pui ma marutia I ate I lato. Whawhanga ma whainu I mea ai o le awhionga re atua. E moni, whaifo I eise tasi o lau whanau waru e se mai ma oi le whani. Ta māti nā uso matua whawhine. Sāwa vali e sa ili. Sue, po o whea o iai I le tamaititi ma le tene titi. Mafuta I le tua I le talo. Ma I whesoso ani mai I ate oi ro tamu whai. Moni lava. E tā ua o tātou whanau uma I ate tātou. O mā moe ia o whawai mai e le tua I ate tātou mātua amarana e kālesia. Tātou te sāba vali e sā ili māsiasi I ate I lātou. Whe mai a saure tangata ua anga sala I lona ainga. Ua toe le lei le tangata malona. Ali I olo I le langa. Iaso nei olo apa tupe lava le tua I tangata ang sala. E ala I le tala inga le tala le lei. Wao fi ai le whaora tanga ma Yesu Kiriso. E masani lava Palestina. I le lato wa ai I tupe whaapei o whaongaina I whaipoiponga. Au le nei tala lo whamautinoa mai ei le tauina ato o toe le tina o au lava na leilo ai le tupe na pa o te tono o lo whale. Mai le nau o le tina na ia matua I salu ese le pala o le whale. E sa ili I le tupe na leilo I ate ia. E whaapena foi o e sifufonga o le tae o fo. O le motive na lo e soi fuai nei. Eselo ina inam, eselo nau, ina ia maua le tangata o leiloa. O mori mawina le naitu. Esele anga waa o rou tau mawhai e te a apatu. La vea I mai le to tele o leila loa. Whalongo foi upo le neitina. Tutu le mori. Salu le pala o le whane. O le loto nau ina ia maua le nei tupe tāua I ate ia. Ai sea, e esele le matango fie o se lafu maa moe ai le atua o le whainu mera. E pei o le nei, ma wha atoa ina I le nei tinga o te wha manatu mai ai e Yesu I ate tātou. Le matau tia o le loto o le tina Palestina. I le sa ili. Ina ia maua le tupe na leiloa.
E ui lava sa iei pe lava le iwa o tupe ia te ia. Ai le i malolo ai se i whanga na ua atoa o tupe se fut. E pele tangata taito o tasi umalava i le atua. E wha pena fo i le atua lo na ngā lofa ma le anga lelei. E ala mai i ena wha tusanga nei e lua o le ola o le tangata sa ili. Ma le tangata le loa. Se wa whanga o le tai o fau. Sa ili pe lava. Sa ili. Tua tele ma moe. Ua ta se le lalolangi nei. Folafola manaula wina le upo le atua awa o lo pale tui le na a mai le langi. I le alofa ma le anga le lei o le atua. Teaching in parables. Just a little version I want to share with you. This passage of Luka, with our position of the Pharisees, just like the previous selection as we read from the chapter 14, the verse 1, it talks about the Pharisees push and trying to stop Jesus, proclaiming the kingdom of God. And then in the chapter 15, we realize, okay, this is going to nowhere. The Pharisees are too strong in their own merit. They were trying to do whatever they can to save their own. Preach their own, but not God's. Of course, they didn't care about the sinners because they never preached about sinners to them. It's nothing about pointing their hands. They are sinners. Why are you hanging out with them? Every time as we come to the Bible, as we read what the Bible is telling us, all these stories and all these parables, it related to us. But we must take into heart and realize, yes, I can be a Pharisee at times. But the words of life from God change my life around, if you will. Says, join God in his search for the lost by telling one of your life or anyone, one of your children that lives among you. At another time when Jesus was eating with such sinners and people, they will realize that, hey, wait a minute, why getting yourself dirty like them? Why you come to the lowest and eat with them in this way? These are the thoughts and the questions that were going on into their mind. This is their way was trying to say, you know what? This fellow right here is not right with the kingdom of God. But the message Jesus preached to them is love others, love God. But with the lost, the Pharisees look at Jesus and says, no, we're not. Jesus says, yes, you are. You're the church leaders of Judea. In Jerusalem, you start preaching the word of God. Really, it's not the word of God, it's your own. And that's why the people choose to go the different way. Yes, they attend in the temple, but their hearts are far gone from God. In fact, they went well beyond the law and even preached the law that they're living in, but they couldn't hold it. They couldn't hold it. They couldn't keep it. So what is the conclusions for us today? You are the living word. Wherever you go, you tell the word to others. Share Jesus with others. You are the reflection of Christ on this earth. You are the light of this earth. You are the salt of this earth. Of course, people will push you back, but it's okay. Jesus says, pick up your shoes, dust it off the dust, and go to another. Everyone is precious to God. He rejoices whoever comes to know his Son and asks for forgiveness. He says, yes, I forgive all of your sins. Maybe you don't have that relationship with Christ, and today is the first time you might have come and said, you know what, let me check my heart. Surrender to Christ. Let him be the Lord of your life.
all of us, we've been in faith for so long. Sometimes check ourselves. Are we lined up with the teaching of God? Are we lined up with the way that God wants us to live? I want you to know, God loves you. God loves you. And God is with you. In Jesus' mighty name. Amen. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. May God bless you all. Amen. Tatou vivi atu I le tua I le pese ua Sauniga. Yes,
E manatu sa mo o le ua tātou tau mai si ui o le tātou Tapua'i o le nei aso. Ia te au leava ma le whaloalo e whai au masui o le sunga i le au na le atua, sunga i le FAITAU, Pastor Samuelu. Ia e momori atua i le angang whaftai, ia te oe sa moa tu sa o lau whafongaanga, a o manatu tātou te whai Tapua'i whaatasi o le nei aso. Whaftai le atua mo le whiau atu ina mai mo i tātou uma. O le upumoni, a o ai le upumoni, o Yesu la vaia, o le upumoni. O le alofa, o le atua, o le alofa la vaia. Mana e whiau o le nei aso. O le tangata leiloa. A whaamatala i lo soifua mala uola. Ia e moni le whiau o le nei aso. O tātou o tangata leiloloa. A o le mea sile matautia. Tātou te leiloloa la vaitotonu o le loto i fale. O tātou ainga. Whanoanoanga sili le nā o le tangata kerisiano. E mori atu le angang whaftai tele i le sunga i le li whai whiau. Ia o le whiau o luluina mo i tātou uma le nei aso. Anga leile atua. Ia sanga whatumupea la utu. Lau sunga i le li whai whiau. Fia e sa ili. Ia fionga lo tātou atua. On whamoe maua lunga. Ia maua se ai, ia awale malo le na o lo vala au mai mo i tātou umalava. E au tātou sa ili maloloto, e le aise manatu o ile atua, ia whano se tasi. A ia o tātou maua umalo na malo, e ui, ese sa linga matustusinga. Ai tātou te taritonu ile atua, tātou te taritonu iai, o le atua alofa. Le manatu ia whano se tasi o i tātou. Melea, ia ngalilele atua le soifua ma le ola sa moa whaafonga o le nei aso. Ia veia le whiau ua tuina mai mo i tātou. Ia avele na iuta o au tāpenanga o whiau ta pena o le nei vai aso. Ia tātou o ma le whiau lea. Ia e ta ia lailu soifua o so mātou ola. Ia i le nei foi ma le nā vai aso o whaamalu mai whiau mga luenga. Tātou tue whelo i foi i le aso a tae au mao nang tiute masani. I le au nanga lau si ufonga o le tae au fou, i le ngata o lana vaenga o langa ministry o lana le tio, Tapua'i sa moa i le lua su whaafitu aso le vai aso. Ia a o lana upu Folafola i aso sa te itasi, ia o vai aso. Uma, ia o ngare whiau o le nei aso, ia e tātou te sāwa wali ai, ia mamafau wali tangata la vaia, i le tāua o le upumoni i lo soifua ma lo mato wola. Ia, ngā le leile atua i lo soifua, lau sunga le li whai whiau, ia wha popo le atua, i aso se tele ma le ola, ia maua le fia sa ili pea ia na fionga. Ia, au lava le tautuaina o lana whiau ma lana ngā luenga, le ngata i le nai tū o lo o e ngā lue ai i le tū pāo o palangi. Ia, ai le umwhaifo ina ve se le nganga mai i lo tātou fo i tū nei Samoa, e le o kālesia lo na FAITAU ina a o lo tātou wafe i a te ia, e whaamatala loto le atua le soifua ma le ola o tangata Tapua'i. Ia, whapena fo i Samoa, whamania le atua, Samoa na lua, ma Lotu tuatasi, ia, ma le whainga ma loa Amerika Samoa, whamania le atua i o na taitai. Tagata nuu so se kalesia i tanga luenga o ngā luenga atia e le malo i a whapea o nei ai au lofa maleanga le leo tātou atua i a Samoa na lua. Pena fo i a Samoa sara lau solo i tawhai o le nei lalolangi i a iai le alofa whapaolo lo tātou atua i le soifua i nā maso mātou ola i nei. Whapea le masa mātou tala. Manuia tele o e Samoa. Fe au mga luenga o le nā vai aso. Soifua, mai Manuia. Tātou whai u le talo. O le atoa o Samoa. O le atoa lea i a te oe le tuai. O le ata ape lau whanau. O le a malo lo i le ne yasu. Ai whaftai mo le au mo i mātou le tuai. O rea mātou tā ape lele ia tā ape malawu fio.
Ave I mātou o mātou ainga I le ala saunga le mua e Sauniga. Whaafitai tere lava le whaamalu malu mai. Whaafitai fo I mo le Saunia ina o tae au. Ma le nei vai aso e whaau matiute. E le suafo o Yesu Keviso. Lo mātou wali I ma lo mātou whaola.